uraho neza. Ibi ni Biroshi TV, ikiganiro n'ibimenye nawe bimenye umva urumirwa. Amarangamutima arakurenga. Ni muto tugiye kureba mu myaka, ugiye kureba kuri identite ya hariya muri Koreya, ukareba imyaka, wahita umufata mu mutwe, wahita umusuzugura cyane, wahita wumva ko atakuyobora. Utarabona ibikorwa, tutangira kuvuga ko Kadogo ntacyo yakubwira, ntacyo yakuzanaho. Ni muto utari gito. Kim, perezida Koreya ya ruguru, ntasanzwe n'indwanyi. Amateka ya perezida wa Koreya ya ruguru wakuriye mu buzima bw'ibanga, uri guca amarenga y'intambara ya gatatu y'isi. Kim Jong-un wagiye ku buyobozi akiri muto, ku myaka 35. Yateye isi impagarara nyuma yo kuba ari umugabo urangwa n'ibikorwa by'ubwihebe, aho amaze igihe agerageza bitwaro bya kirimbuzi. Kim mbere y'uko ajya ku butegetsi ntiyajyaga agaragara muri rubanda cyangwa muri leta ngo hamenyekane ibyo yakoraga, ndetse n'amashuri ye yize ntazwi neza kuko ntaho bigaragara ko yaba yarize muri za kaminuza zikomeye. Jim asanzwe. Kim ni indwanyi. Kim Jong-un ni umwe mu baperezida batagaragaza igihe bavukiye, kuko imyaka igaragaza ko yavutse mu myaka 3 itandukanye, kuko ibihugu byinshi bigenda bigenekereza bigatanga imyaka itandukanye. Koreya ya ruguru yemeza ko perezida wayo yavutse muri Mutarama z'ukwa munani 1982. Koreya y'Epfo ikavuga ko Kim Jong-un yavutse mu mwaka w'1983. Igihugu cya Switzerland, Ubusuwisi, bwemeza ko yavutse ku ya 5 Nyakanga 1984, mu gihe imibare itangwa na Amerika yemeza ko uyu mugabo ifata nk'ikihebe yavutse mu 1984. Perezida wa Koreya ya ruguru gifatwa nk'ikihebe mu isi, ushobora guteza intambara ya gatatu mu isi hagize ushaka kuzana imitwe miremire. Barebye nabi ashobora guteza intambara ya gatatu isi yose. Nibyo amarenga n'imusomo mu mateka niko bimeze, gusa ntawamenya. Perezida wa Koreya ya ruguru ukomeje kuvugisha amahanga kubera ibitwaro bya kirimbuzi akomeje kugerageza, kandi akavuga ko nta bwoba atewe n'amahanga. Ni umuyobozi w'umuryango wa State Affairs Commission Incumbent. Kim Jong-un kandi ni umuyobozi mukuru wa Democratic People's Republic of Korea. Akomeje kubwira isi ko adashobora kwita ku bihano azafatirwa ngo areke gahunda igihugu cye cyafashe yo gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Kim ni umwana wa kabiri wa Kim Jong-il na Yong-ho, ariko se akaba yaraje kwitaba Imana muri 2011.
bimwe mu byo Kim abereye umuyobozi: Chairman wa Workers Party of Korea, Chairman wa Central Military Commission, Chairman wa State Affairs Commission, ni umuyobozi wa Supreme Commander of Korean People's Army. Uyu mu perezida afite ipeti rya Marshal mu bya gisirikare. Kim Jong-un afite impamyabumenyi ebyiri, imwe yayikuye muri Kim Sang University mu gihe indi yayikuye muri kaminuza ya gisirikare ya Kim Sang Military University. Kim Jong-un wagiye ku butegetsi ku itariki ya 9 Werurwe 2014, ashinjwa kuba mu 2013 yaricishije nyirarume Jang Song-tak ndetse akaba ari nawe wishe umuvandimwe. Kim Jong-nam muri Malaysia muri Gashyantare uyu mwaka. Kuva uyu mugabo yajya ku butegetsi, isi yose imufata nk'ikihebe, aho isanga ashobora guteza intambara ya gatatu y'isi. Kuva yajya ku butegetsi yakomeje kugaragaza guhangana gukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu bigiye guteza ikibazo gikomeye kuko Amerika nayo yafashe umwanzuro wo guhangana n'iki gihugu gikomeye kandi gikomeje gukora no kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi umusubirizo. Mu kwezi gushize ubwo Koreya ya ruguru yagerageje ibisasu bibiri, umuryango w'abibumbye UN wafatiye iki gihugu ibihano, ariko icyo gihita gitangaza ko ntacyo ibihano byahindura kuri gahunda yacyo yo gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Amakuru ya rayo: Kim Jong-un, perezida wa Koreya ya ruguru, ntasanzwe. Natwe tumva ukadukora subscribe. Ibi ni Ibiro TV, murakoze cyane.